Makan jaga rasun-rasun aku aman. Anjak siapa lagi dono? Enggak apa. Engkau tuh set di makurang. Agak nak kurang. Anu kurang megai. Ai iko seding. Kira anak rumah ledalak dek. Deseng kengar itu anak. Tenetu gagero. Pak balu eko perbatasan yang pakai tiro di sini. Kung kasih rotopak dia mak gosip sih. Tojang. Mana pio? Hei, aga je tu, maga sih tari. Ang kya nawe betar sebayar tau we. Ero nanya nana yang ke kue. Kami nonton lagi gasai. Mena. Mena kalau tiga. Mena gasai. Mata nih. Hei, di mana Mi? Ada kak ini di lorongnya. Mag Jiko. Mana kau umpakar anakku? Anakmu kok masalah maga turun cuci-cuci kamar caleda. Caleda metoko? Kenapa dia kalau caleda kakakku? Nenek mau laponina terunan mau piandina. Magi je. Iku kok tuh agak salah nih nenek mau nih. Agak masih lihat kok kalau caleda kak. Pulang. Ke bawah sih nenek tak buka bawah sanukku ah. Pikiran keresing. Mana pale? Iko nama Kenre na? Iya pemakin rek. Buang amaku. Dek toh. Ada 5 bulan loh. Oh iya, menjauh-jauhi kau pesen ku matu dekku. Mau tuh kok. Maga kok. Nasorek Kak Pia. Agamu apa di? Ajeku. Henry pala nana Engkak koro sepet na keresingnya. Mami na pala. Iko ang masalam. Aga je tuh. Magi mo sorongan riku. Iga je sorongan dimu. Maga pala mo sorongi poleto na keresing Kroje na pusu-pusu Yo, kega ko. Aga je tuh. Ang kasi na anak mo na sorong yang riku poleto na keresing. Kaje na dia nama aku anakku ya. Bukan saya sorongnya dia sendiri jatuh. Aja mak beli. Kaji yang tuh salah anakku. Nali na ito. Kaji je. Iko aja metona. Minta maaf